This one is a Greek word. This one is anakazo. It's the compelling power of God. This one is dunamis. It's the explosive power of God. Yeah, explosive power. We are Peter in people. We are Peter in Venezuela. Siziphila izinto zihamba kahle, siziphila izinto ziphetha, kodwa lelizwe liyaphila. Umulidlathu uJeremiya ngalidla lathi ungena ngaphakathi lamjikela laba ngaphakathi kimi. Athi uJeremiya lento noma ngifuna ukuthula indemo mlilo uvalele amathandeni ami noma ngithi ngisafuna ukufakaza angikhona eteksini kunento enyakazayo ithi ngiyazikela abazali bami eteksini singakafika edrobheni seyahlatshwe for Lord. Kube dimension umlilo kamoya ingcwele lithi iBhayibheli like a mighty rushing wind. The Spirit came and lithi awufunde lithi bakhuluma ilimi bonke njengomoya njengoba sithi khathakobela khadebe sikhuluma into esembhalweni bese lithi kunomlilo. Funda masinya uverse number 3 yedwa. Wase kubonakala kuba izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo. Kungathi ezaphi? Ezomlilo. Kungathi ezaphi? Ezomlilo. Ezemali. Ezomlilo. Ezamathenda. Ezomlilo. Ezemfundo. Ezomlilo. Ezobuhle. Ezomlilo. Kuthi namahisa amakhulu. Ezomlilo. 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 Abanye benda balenyazwanga ukuthi abafana bayathanda ulenyezwe ukubatha amahisa wakho mahle. Wayeka ukuba umntwana kaNkulunkulu wanaka lento yamahisa. Omunye bekahlabelela namandla agcwele umlilo kaJehova bathi abantu uhlabelela kamnandi umuntu uyahalalela uyahalalela halalela Timon. Bese kusuka isifebe ehlelela esigqoke idrapesi yesuthu sithi mohlabelela uvela umgodi la. Uthathi mic uleke phansi ulandele imgodi ebizini. Ulandele imgodi. Kanti awazi ukuthi lo muntu ulandela nje uyofaka komkhulu umgodi. Ngoba abanye bethu labalimele abasakhona ukuhlala nomoya engcwele. Ngoba abantu umuntu walala nawo akuthembisa into enkulu wakushiya nomntwana. Wathi usalalele bafika omunye wathi no mina ngcono kunaloya. Vele ngimbonile ukuthi lo umvangeli unamabatha. Manje mina senginegwegwe ke angifanani naye wamlalela naye wakushiya nomntwana. Kwafika omunye wathi mina angisumzalwane abazalwane banamali at least mina ngiyizalwane. Wathi lo muntu ugqoke iphulaphula phendle naye wathola umntwana wakushiya. Akusadumiseki manje sekubuhlungu. So kwadele bonke abantu ama decisions ozenzele wona. Wareject umoya engcwele. Umoya engcwele bathuli emfangeli. Akhumuli moya ohalalela. Ubulela kira sethu ufikile kwa hill bro. So ufikile hill bro moya engcwele kwenzani kule strata? So uyaphi kule strata? Ngoba abafundisi bangafaka ukhololo nje bazazi itract zasePitori ezihanjwayo, bazazi itract zaseWitbank ezihanjwayo, bazazi itract zaseWitbank ezihanjwayo, bazazi itract zaseDurban ezihanjwayo. Manje bathulile abantu bekhuluma Jesus.
wangena umoya engcwele njengomlilo wahlala phezu kwabo. Uthi Jeremiya lethi njengomlilo uvalele emathanjeni. Uthi noma ngifuna ukuthula kuthuleki, noma indlala ingiphethe, ikhona into ehlala ngaphakathi ethi uyakhazimula izinto zami zingahambi kahle, uyakhazimula umsebenzi ngingawutholi, uyakhazimula abazalwane bangangihambeli, uyakhazimula imfundo nginganayo, uyakhazimula ngihlala emkhukhwini. Yakihlala ngaphakathi bafethu, yakihlala ngaphakathi bafethu, yakihlala ngaphakathi bafethu, yakihlala ngaphakathi bafethu. Yathina siyithanda sishiye, lento singayithanda usimakade siyilandele, noma singasafuni ukuphila impilo engcwele, ngoba bakha nomoya engcwele ahambe impilo yethu, faka impilo yethu ngaphandle kamoya engcwele. Ahlukana nabathandazeli benyama ngaphandle kamoya engcwele. Ibandla elizogcwala ngokugida umoya engcwele abe mncane sigide kakhulu, lizoba i-playground yamadimoni nabathakathi nama-devil worshipper. Ama-devil worshipper bafuna ukusonda ayove esontweni lakho, ngoba abazalwane bafuna ukuhlala emthandazweni. Kanti fika sihlangene endlini kaJehova, siyamtshela ukuthi Nkosi sesihlangene endlini yakho ngisamanje. Esiwangena umoya engcwele, esiwangena umlilo, bese laba bathunyelwa babomkhathi abaphakathi kwethu sibeze baklewula, sibeze babhoma njengengonyama, babone bahamba njengenyoka. Into enza ukuthi lento lezingasenzeki